Mentah ka arpho pratarik ujamang ahja arpho lai, USP ka West Garo Hills UVS Rathor, ulaong balay ngot ki bala pensapriang hakilat pathai khobor, ban penki imbiang ye kaseng le no Garo National Liberation Army, kila syakem no hakipulit. Hakakerwa urathor ulaong bahadin balayo jingtep kababiang, kipulit kila tikna bakidan laingot kibreu, kibala keno bakila themu ban penki imbiang, ya kaseng GNLA, bakan top ye unam chang CH Momin, baju khotsien kum mujingjang di Shira, arpho arsnam nakashnong darang gagre, u adot sangma, arpho hundusnam nagani para, bat usilwit armarak, arpho hundusnam nakashnong nalnapara, kabahap hadalu police station West Garo Hills. Kipulit hakas ngisajan kila hiar syakatika jaka, ban kendang, Henry Shua bakin poi layo jingtip, bakini barok laingut kila lit pendam no, hakhira para outpost. Marmar kipulit kila lit syakira para outpost, bantok kit yaki, bat hadin lalit ban khandra yaki yingsa unam chang CH Momin, bat layo kurup yaki sopti shipai, ki juti jerong, bat kiwe kitiar bat lakem yakine barok laingut.